May ni som ni pan ni sang ni som ni panga ni nga ni ani a. Bazar clear tu te chibay ule. US President Donald Trump chuan boruak atanga beina lakalo inven na tur. Air Defense System thar le changkang. Layer khat mai ni lo. Inven na in thua thi brin tak tur. Vansang atanga missile ka chuala ka po an ramveng him thei tura an soi chuan siam don thu apuanga. Hemiatan hian dollar tluk le ding on za som sari panga an ruam man don ani ome. He Air Defense System turuatan hian US chuan vansanga missile interceptor da dona. Ballistic le hypersonic missile te po olsam takalo dan thei antumani. Israel in an ramven nan Iron Dome Air Defense System an neya. US chuan Golden Dome an nei don ti na ni a. US President Trump hian tholeni khan he project bultran nan hian dollar tluk le ding on somni panga da ani don thu apuanga. Kumsang ni somni pakua an siam puitlin huna chuan US Air Defense System thar siam nan hian dollar tluk le ding on za som sari panga zetan mang don ani. Trump chuan Golden Dome chungchang hi soin siam zoni huna chuan Golden Dome hian khovel le lamatanga missile ron thlok po lo dang thei dona. Vansang space atanga ka chua po ni se adang thawang atia. Hei hi kan ram hlo tlin na ta na poimo a. Kan dam kho chua nan po apoimo tak zetani ati. Trump chuan US Space Force General Michael Goodlane chu he project a program manager ni thu apuang boka. Ramdang missile be na lakatanga kan chen naram veng him turin missile defense thaber kan siamang ti America mi puite hena katiamani. Canada point minron bia a telve an dua kanin biang atibok. Trump chuan Golden Dome hi hypersonic missile ballistic missile le advanced cruise missile te lokap thlatu turani ti soin Golden Dome interceptor le sensor te chu wansanga dani don ti asoya. US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Golden Dome Air Defense System hi cruise missile ballistic missile hypersonic missile le drone te laka US veng him tu turani ti in nuclear ral thuam manga beina thlenga veng thei ni in asoi bokani. Kumin January ni somni pasari khan Trump hian Golden Dome siam nan hian executive order alo ti chuak to a. He order a hian America mi puite veng him thei tu tur. Missile defense sil changkang ber siam ngal na tur thupe ka ti chua thua in ziaka. He order a hian Iron Dome changkang chi siam an tum thua in ziaka. Soituangin Iron Dome hi Israel missile defense system ani a. Anram beituma missile le rocket ron thok te chu lo chuin akal kong turan lo chut chuaka. An lo dang chat thina. Hetiang air defense system tra Israel in nei theinan hian US in sumle pa in Israel hi tan puyani. US President Trump chuan tuna US in air defense atana an manro nei sa chu hmang tangka in aya thazok siam an tum thu asoya. Golden Dome siam nan hian dollar tluk le ding on za som sari panga zet manani don thu asoi boka. Atha hle ang ti arin thei ome. US hian Golden Dome project chungchang hi akim changin an lapuang lova. President Trump hian he system hi US a siamani don ti ero apuanga. Eng company in nge siam don ti ero asoi lo thungani. Hetianga vansanga in ngat defense system chungchang hi sangha zakwa somriat pakhata tanga sangha zakwa somriat pakochunga US President Ronald Reagan khan alo soi to a. Cold War Live khan Reagan hian nuclear ral thuam laka po invent theina tur. Space-based technology chungchang hi lo ngai tu dai to a. He hi hun laia project lar tak Star Wars project anti mai strategic defense initiative anti a khan alo tel to ani. He hi Trump point soilangin kumsomli lai liam to a President Reagan an bulalo tran to hakan zo fel don ti nani a. American homeland laka missile hlau omna chu kan ti top mi don ani ati ani. Heti lai hian defense industry mithiam te chuan Golden Dome project chungchang a hian asiam hun chung tu le siam na ta na poisa da tur te chungai to non ngayan riat thu an soya. Golden Dome siam na ta na dollar tluk le ding on za som sari panga zet manani tur thu ponani lai hian bultan nan Trump hian dollar tluk le ding on som ni panga chu chi atanga tu nga tum thu le. Hei hi Congress inan pompui turina kalmek thu asoya. Hei hi lo tlang ta po ni se tluk le ding on za som nga zet tu nga alangai tur hi engtin nge an ti ang ti chu zo na lian tak alani mekani. Heti lai hian Trump hian ruam hanna chi thum masiam ni in soyani boka. Medium, high le extra high version te omin a version a zir hian satellite man zat tur te
space sensor le interceptor manzat turte danglam dona Trump hian high version siam adu thu asoya mithiam te chon hemi version siam nan hin a bultran nan ringot po dollar tu le ding on som thuma tanga tu le ding on zawe langai don anti ani Trump hian kumsang ni som ni pakwa siam zo man turangin soima se mithiam te chon a lo bera kumsom talanga yan rin thu an soi thunga asiam tu tura hian Elon Musk SpaceX company ming chu a remake boka mitam tak chon Elon Musk an Golden Dome project a changle tur hi an lo hel ngal bokani hetianga US in air defense system changkang lutuk siam atum mek hi China le Russia lampoin an lo ngai ven hleang ti churin thiam ngal thei mai ani a China hi ballistic le hypersonic missile technology a tunhai kumsom chung vela mason chak berni in Russia po hi tunlai khowela intercontinental range missile system nei thaberangai mek ani boka US le Russia hi khovel puma nuclear bomb nga ber an ni boka thiamna sang zela drone manga in be na point ma son zel bok hetianga ni laya US in air defense changkang ber siama tum thu hian China le Russia benga ver lo theilova China chon Golden Dome hian khovel himna ti der thong ngei dona soin ral thom lama in plan siak na thalo ta ka hring chuak nge yang anti boka China ram foreign ministry thupuang tu mauning chuan US yan an mani tana thatur hi an ngai poimo masabera an himna turba ngai tu tak tak an nei lo an ram himna an ngai tu lutuk na hian khovel ram jong jong in thuthung in trom kan nei engram himna ma in ram dang himna ti der thong turani lo ti chu abo chemek zelani atia US ro manna thar hian van sang chu in dona hmuna chanti rang ti a hlawom tak zeta ral thuama in tlan siak na chok chuak ngei dona chu chon khovel pum himna ti der thong ngei bok don ani ati bok heti lai han Russia chon US in Golden Dome siaman tumna hi an ngai ho ran lo ni na langa an mani ram thilani thu an soi thunga Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan hei hi chu US ram big thilani USian missile hmanga beinan hlawani chuan missile defense system an siam mai turani chu chu ram zong zong ti dan po ni atia chu ti lai chuan thil kal phung pa ngai a oma ramdang himna ti chel lo na na ramdang ne na in ron ton na nei te po atul ngai thungang atibok Pakistan chuan an ram chung boruwa ka India thlona thlo khapna chu thakhat danga ta na pot seile ni in media te chuan an tar langa Pahalgama fir fiak te chen na wanga India in Pakistan laka amhalak na chan let nan Pakistan hian thlama sa khan an airspace a India thlona te thlo an khap thu hi an puanga thakhat chunga ta nan ti phota naktu khi ato phun turani a thakhat danga ta nan pot seile ta ni International Civil Aviation Organization ICAO dan noi airspace hi tum khata thakhat IRA khar phalani lawa khar du chon thakhat ta na po seile zel hi kalphung pa ngai ani a Pakistan ram hroi tu te hian thakhat chunga ta na an po seile na hi official in voinai mo an puanarin om thu Pakistan news media te chuan an soyani Pakistan hian India ta na an airspace khar hi chu an har sat lo berzinga me ni ve a sangha zakwa songkwa pakwa Kargil warate sangni som pakwa Pulwama boina te po khan an lo khar to a Pakistan in an airspace an khar hi chon India poina changlet ve ngal thoi zel boka tuntuma po hian India hian April ni somthum khan Pakistan thlona ta na India airspace khar ani thu hi apong ve ngal ani kha India hian Pakistan angina khar chhun zom zel don MT ero ala hriat lawani Israel in Gaza beina po kalvung zela thole ni zan le nimin jing in kar chungan beina mi somli pangan thi ni in puanani a Israel malak na hi khowel ram tam takin na satakan soi sel chungin Israel hian Hamas te lakan kut thla kan chol du chuang lawani thole ni khan Israel chon tran puina phur motor lian te chu Gaza an luan phal sakta a ma se Israel hian Gaza hi a bom zui zela wangin tran puina phur motor te hian mi puiten hen an thleng phak chuang lo ni in tran pui tu pol te chuan an soya US thupuang tu Stephen Dujarric chuan tran puina hian Gaza chung lut ma se Israel in a bomrenga wangin tran pui tu te chuan tran puina sem chuan a hmun an thleng thei chuang lo ni in a soya Israel beina wang hian an thil sem tur motor atanga an hlan thlak te po motor da lu le angaya an boi pha na sa hle ni in a soi bokani Associated Press in an talan danin tran puina phur trak somruk panga te chuan Israel ramatang in Palestine lamman pana ma se Karem Shalom an pel thei lova Gaza ram chung tak taka an la lut thei chuang lova Israel si pai te chuan nimin jing khan heng trak te hi Gaza an lu puya ma se tan puina hi an sem chuak theim ti ero fin fia thei ala ni ri lova
UN Agency for Palestinian Refugee thok tu te chuan thole ni tlai thleng kha chuan tranpuina hi mi puite hne na an la sem chuak thei lo ti an puang chiang ani Israel chuan thole ni khan trak somkwa pathumin Gaza an lut ti an soya heng traka tranpuina thil an phur lu te hi sem zo vek ma se Gaza mi pui makta duai hniaya tamti tan chuan eng thamma ani don lova chuti lai chuan sem hlei thei alani lo zuya tranpuina hna thok tu te chuan tranpuina hian don vat lo chuan no te sing khat sangli vel chu thi mai thei din munan ding to ni in an soya trak somkwa pathuma tranpuina hi sem zo vek ma se Gaza mi pui za som ni vel bakin an chang thei don lova tuna hian Palestinian nuai nga vel chu eitur nei lo le ril tramin anom mek ni in event hnuaya Integrated Food Security Phase Classification chuan an soyani heti la hian Israel in a phut mitang te chua chungchanga Hamas lamin thu tharan nei ri lova Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Trump Gaza din tharle nana ro manna siam chu Gaza war top na tan man turani thuwa soini in Nizan Khan Times of Israel chuan an tar langa nimin tlai khan Doha Israel le Hamas ayo te chun in bia anin biak dan chungchang hi puanzar alani ri lawani Iran nuclear deal chungchanga US le Iran palai te tumli anin biak to na mason na tak tak mu turala omlo chungle tunhaya heng ram pani te inkara hian be seina thar omri lo chungin atum nga nan naktuk zirtop ni hian Italy khopui Roma in biak na nei le tumani thu puanani US le Iran palai te in biak na ta na malatu Oman Ram Foreign Minister Badr al-Busaidi chuan Rom kopuya in biak tum nga na ne ni don thu hi exa aposani US le Iran te hi kumtam tak chung official a inzom na nei lovalo to ania kumsang ni sompanga Iran nuclear accord atanga US a in hu do nuan in biak le na level sang ber chu nuclear deal chungchanga in biak na tumli an nei le to khani a heng an in biak to na hian be sei angin man son thei lova thole ni khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan in biak na hen ra tha chu a be sei omlo thu a soya khothang ramten Iran uranium enrichment program chu thilti sualian takani anti chu adem thu a sei bokani Iranian uranium enrichment hi 60% purity level thleng anti to a hei hi ral thuam siam nan alamhan tlak lo na sa a Iran hian an uranium enrichment program chu civil nuclear atana manan tum thu sai thin ma se US hian ral thuam siam nana manan tum ni in an soi ngar thunga US hian Iran uranium enrichment hian phal lo chin po pel to nian soi lain Iran hian uranium enrichment chu an dik na chanvo ani thu an soi ve thunga in biak na point omzia nei hlei theilowa in biak tho nga nan nei tura po hian engchenin nge man so nang ti a in mason na theyang em ti chu zo na ani mek zo kani bazari lo thira wangin kan lo me